tayo ti prayer. Kararag tayo the revelation, the Holy Spirit. Kaya tag-work kada tayo. Come on, let's pray. Hallelujah. Father, in the mighty name of Jesus, the God of revelation knowledge. Father, tayo ting agsapa. Tayo kami manan na mag-receive kaya nga sa om. We need this revelation. Kasi awan iti makay-reveal iti sarilim. Nuhan ba't lang asika. Through Jesus Christ, by the power of your Spirit. So kailangan mi dito nga revelation. Tasaan mi nga kaya. Nga maamam mo ti kinadiyos mo kenti saom. Gawan dito nga panakay-reveal na kada kami in our spirit. So itiray nga oras, amin na gito'y amin kami nga datoy. Kailangan mi dito nga revelation knowledge. Tapnohan lang agbalin. Nga dito'y saom ket agbalin nga life. Agbalin nga tunay nga bihag kada kami. So salamat Lord, nga saturate mo our whole being. Spirit, soul, and body. Babayan at ikinadiyos mo through your word. So, i-receive me na ito yung asawam. Salamat na revelation. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Thank you. Mabalin nyo itong agtugaw. So, encourage me, kada tayo dito'y, tajay home Bible studies. Iti Bagyo La Trinidad. Ngano, dadagiti ang amuyo, paki-open you dagijay. Iti Bible study, no kayo iti mga Bible study. Amen. Kailangan tayo na dyan. Nagijay ti kunada nga home cell or house church. Amen. No han tayo nga ramidan na dyan, han tayo masaturate iti Bagyo La Trinidad. Nag-uuray tayo lang dito yung whole. Hallelujah. So, Dajay, hangko mo tinaduma ka na kayo. Okay? Paki-report nyo atap na mo tayo. And then, no, ada nagiti kakabsat ni Jay, may pakaamuan tayo isuda nga na Bible study tayo Jay. Nga lugar. Kasi ti kasa tayo. Hallelujah! The number one gamin nga mission the church is to preach the gospel to the world. Amen? To the lost souls. Iti number one nga mandatory command ni Jesus is Mark 16, 15, 16, 17. Mabasa tayo ito. Mandatory command. No kunada mandatory command, talaga nga hanga optional. Nga no kayat mo, mapankang, no madim. No church, no believer kan, kanayon ka ditoy. Hallelujah! Hantayo lang nga naayaban nga bumaknang, nga maagasan. No digit din naayaban tayo to evangelize the world. Baga tayo man, naayabanak, mag-evangelize. Itilubong. Amen. Dapat na evangelize yun. Panasan nyo ka for how many years nga na-born again kayo? Mano tina-evangelize yun. So inventoryan tayo. Alay dya US, kung na naging dya doon pa pastor dya, in-inventory da, the new converts, iti church, adda ti church, nga awan ti new converts na for a decade. Not a decade, 10 years. Kasam na yay, 10 years, katawan pa iti new converts, tikat na sawan, barbaro nga na born again. Oh, my Lord.
That's the number one nga command ni Jesus nga mission ti church. Hallelujah! Isu nga na kami, hang kami sumardeng. Amen. Hang kami sumardeng nga agim evangelize. Iti radio. Hallelujah. Iti internet. Personal evangelism. Crusade. Kalkalpas kal crusade tayo, mountain trail. Amen? Ngamhala nga siya. Tag-evangelize. Every believer is soul winner. Every believer kat preacher. Every believer kat missionary. Hallelujah. Naginagamit kitaan nyo. Ang adadjay lang, may isa lang a portion, kay nawat ko na Jesus tapno bumaknangak. May isa lang diyay. Pero the life ni Jesus, or ni Jesus as our life, permi ti concern na, it is souls. That's your life. Kailangan, kaumay ka na ito yung compassion ni Jesus because He is our life. Umay dyan love ni Jesus karagi dyan lost souls. So may isang kararag ko, Lord, sikat ibiyag ko. Your love is my love. Kas ano iti kapatag keng ka ti may isang kararwa. Because nakita ka dyan sa nga uray may salaeng nga kararwa. Ket agrejoice iti heaven no maborn again. The Spirit nga riyay. So nakita ka dyan nga permi ti ayat ni Apo Diyos nga masave ti sino man. Nakita tayo John 3:16. Kayat ni Apo Diyos, awan ti tao nga hana nga kayat nga maligtas. 2 Peter 3:9. Hana kayat nga matay da nga handa nagbabawi. Amin nga tao kayat kuman ni Apo Diyos nga may salakan. Pero may salakan na lang iti gospel na may preach. The only power of God unto salvation to those who believe. Katnohan tayo nga idanon dekas kada tayo. Kawan ng idanon, handa masave. Kailangan dapan mangidanon, kung tinakuman, datayo. Hallelujah! So ay kararag yun na dyan, handa nga, Jesus is my life. Jesus is my life. Kat awan di bungbunga na. Kailangan nga makita yo, masensyo, jay ayat ni Jesus iti lost souls. Kararag yun ay, Lord, this is your love. I-impart mo kanya katoy. Hallelujah! Hanga na dyan, si katibak nang, kinabak nang ko. Dito meditation yung mabangking niya ibiyag yun. Kitaan nyo man ang tinaduma, ti kapigsaan lang gamin nga meditate tayo jay kini Jesus as our life, healing, health, and material blessing. Pero i-meditate tayo His character. His love. His mercy. Amen? His generosity. Hallelujah! So now, ilas ko today's series about the law of faith. Praise God, bagam day kaabay mo mayat tada ka. So now, mapantayo dyan, Hebrews, chapter 4. Tuloy ko dyan.
iti verse 1. Start tayo dyan. Basa. Tuloy. Three. Verse 4. Okay, verse 5. Verse 6. Okay. So dito'y about faith and rest. Makita tayo dyan. Dito'y law of faith, na dito'y paglintagan di pamati, nga kunak, the basis na dito'y kitay gospel. Hangaw manay kunam, I believe in God. I believe in Jesus. Or I believe in the Holy Ghost. Ngahan mo nga mo ti gospel. No kunam nga I believe in God, I believe in Jesus, I believe in the Holy Ghost, ngahan mo nga ni-receive. Ngahan mo binilieve ti gospel, kasla parehas, I'm so sorry, pero dyan ko na ni James, Apostle James, awan na idumaam jay demonyo. Because the devil believed also in God, that there is one God. Mamati ti demonyo ijay. Pero ti saan nga ma-accept ti devil ijay life na jay message ti gospel. Nawata niyo? Ti kagurgurat ti devil, ta isut na kaabaka na jay gospel. So nga na pagkibibiyangan ti church, nuhaan nga gospel. Apan makitugaw ijay. Tatikabuteng na lang jay work out ni Jesus for us. Iso nga na jay kayat na nga ilamang jay basis or the law of faith. Kaya't na nga ilamang jay gospel, ta nuhaan na nga ilamang na jay kat i-mix tayo. Jay faith tayo jay gospel, makarest tayo. So nga apay nga one te rest. Iti adu nga believer. They are Christian, born again. Pero apay nga haanda nga makarest. Because haanda nga nakita jay good news nga isu ti basis of faith. Jay lang tayan ti rest. Awan ti rest iti under the law of Moses. Tayan ti rest iti gospel ni Jesus. Okay. Tapno, may pakita ka na kayo, may prove ko, nga ni Satan kagurgura na di gospel nga maawatan ti tao. So ilamang na. Ilamang na oray church. Tapnohan na nga i-preach si gospel, i-preach that the hid knowledge, i-preach that the man-made rules, commandments of men, ket i-deny that the gospel.
Handa nga mo nga demonic liyay. That is the work of the devil. Because saan nga kayat nga maawatan ti tao their victory, their power. Handa nga kayat nga makares na. Ti kayat nakat adaday jay anxiety, trouble. Even they are believer. Handa kayat nga ginjoy na. So ilamang na jay gospel kadakwada. So makita yo jay, sakbay sublan tayo ditoy. Mapan tayo di 2 Corinthians 4, verse 3 and 4. Nga daytoy iti kagurgura ni Satan nga message. Pero iso ti kay kayat ni Apo Diyos nga mai-preach. Hallelujah. So anong Michael Tuy, kat saan nyo mauawatan ti gospel, you need to pray. And you need to check your heart. Baka hang ka na born again. Kasi no hang ka na born again, zero han mamaawatan ti gospel. Because only through revelation, maawatan tayo ti good news. Amen? Di hana ka na born again. May sak nga sakristan ti padi. For how many years? Ang kaamo ti gospel. No pa ibagbagami ti gospel. Nga pa ang kaamo ti specific gospel. Basta ibagbag ti gospel, ti amok nga gospel Bible. Ti amok nga gospel da Matthew, Luke and John. Ginggana na born again santo ma-open iti spiritual eyes ko. Nga nakita nga ti gospel isuday in trabaho ni Jesus. Ijay nga nakita kaya na-appreciate ko ni Jesus in my life. Amen? So, kita nyo, tabakahan kayo na born again. Tirigat na de, kung na yung na born again kayo, gaputa na born again ni asawa yo, or na born again di anak yo, or ti anak mat, gaputa na born again ni parents na, kinmoy kuyog, kung na naman tayo nga born again. Ti born again, personal experience. Individual na ita. Hang ka nga na iraman, iti na born again nga maysa. Kailangan mo't nga may anak ka, iti personal nga relationship mo kay ni Jesus. Amen? 2 Corinthians 4, verse 3. Di ba pakita ko dito, ni Satan, kagurgura na ti gospel, kaya't nga ilamang. Iso nga na ilamang karigidar duma, so ikararagyo, nga haan nga mailamang ka na kayo. Come on. Verse 3. If the good news we preach is hidden in mankind, it is hidden only from people who are perishing. Oh, yan. Kita nyo, no, ti Evangeliumi, the gospel in the kingdoms. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Makita yun dyan, na ilamang ka rin dyan mapukaw. Kasi awan garod iti power ni Apo Diyos nga mangisalakan, so nga, jak ibain ti gospel kuna ni Paul, so ti power ni Apo Diyos nga mangisalakan for the Jew and for the Greek. So no, han na nga ma-receive ti gospel, mapukaw lagi dyan. So nga, inlamang ni Satan, tapno ado ti mapukaw. Mauray mapmapanda ti church. So nga ti church, karkaro building, hanga makaisalakan. Hanga makaisalakan the membership. No pa'y kailangan tayo ide because of our government. Amen? But kailangan tayo makaisalakan ni Jesus and His gospel. Okay, listen carefully. Okay. Maban tayo verse 4. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand His message about the glory
The God of this world, kung natin na duma translation. Pero dito NLT, Satan. Ni Satanas. The God of this world, the God of worldliness, not the God of this earth. Amen? Ni Satanas, God, ija na inlubungan, nga biyag, haan nga God of this earth. Tati God of this earth, our God, our Father. Ngam dyan na inlulubungan nga biyag, isuti ayan ni Satan. Awatan niyo tayo ay bagbaga, Diyos, dito'y dagakat ni, kung ano ni taning. The God lata of this earth is God the Father, Jesus, the Holy Ghost. Pero Diyos tinainlubungan ni Satan. Is that clear? Kasi dahil may nagsalutsod ko na, apay na ito'y pastor ngay. Ako na nga, napiksa ti Diyos si Diyang langit, taiso ti Diyos si Diyang. Kat ito'y dagakat ni Satanas ti Diyos. Awan nga talaga. Mga mauawatan ti basbasaem ko na ti Diyang. Yang Diyos ni Satanas dito'y daga nga ibagbagam. Dito'y man. Kunwari di Corinthians, nga dito'y. Ana nakita, God of this age, God of this world. Amen? Diyos, kuspergan. Andiyan ito'y worldly aya, pride of life. Na ibagak tinapalabasan, lust of the flesh. Lust of the eyes. Ito turay ni Satan. That the world, ako na do not love the world. So now, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Kaya saan nga bang pati ti gospel, bulagan ni Satanas. So dito are you a believer? Anya binilieve you? Malagip ko in my Friday. Ituloy tubing na, nagdadangag ti radio tayo. At in my, bagyo na mag-join ngayon. Now, nagdagdagag ti radio, iti DWLY. Ket, nangag na dagito yung message. Kada day, anya ti binilib tayo. You see? Na-challenge si Jai. Yung ba nga talaga binilib ko? Tado, ti ako ko nga believer, handamat kayong mamu ti binilib na. Kuna na, may sakit Jai. So, ako ambo ti binilib ko. Ngam na-challenge sa kanya. So ngayon may kami dito, binirbirok na ka. So binirok na. Salamat na birukan tayo di bagyo, santoin may dito. Amen? Dito yung kahit na dito gospel. Na kayo ngay. Dito lamang ni Satan. Kaya't bulagan. Even na di born again. So nga do ti hanga makamo ti gospel. Has blinded the minds of them who don't believe. Kitaan nyo ado ti church, apay handa biliban ti prosperity. Handa nga believe that he became poor, that through his poverty, you might become rich. Diba in workout na dajay, the cross, he became poor in the cross. Awan nang kalintagan kanya na ti kaso ijay. Awan sapatos na. Nilabusan da. Nikatadibado na. Lamo-lamo. Nikatadya sandal na, tahandangin
lansa ay si sa sandal. So ijay under the law, tikas jay nga tao very poor. Awatan niyo. Isu nga na inaramid na jay for your sake. Sika tigapuna. Tapno bumaknang ka. Pero hala nga nagajay, tinaramid na. Adupay. So I believe, ito na dyan nga gospel. Iso nga no bilibam nagajay, handa ka nga mabulag ni Satan. Ganhan ka na ka nga mai dalo-daloyon ti doctrine of men. No hanon nga inline ti gospel, ibasura mon nga kunan ni Paul as adang. Di ba kunan ni Paul? Dagiti kunak idi nga laing ko, da kunak idi nga mok, in belang ko nga kasla rugit. Ija Ilocano tamadi nga ikarga, kasla takki nga talaga. Dang. So nga chicken dang, kunada ija yap abuno ta takkin ti manok. So in belang ni Paul, tapno magunudak ni Jesus. Hanga mabalin nga alam da dyan nga duwa nga doctrine. Mapan ka lang ijay gospel. So nga oras siya, masbarigan ko nada, no pumasok ka ijay church me, ijay ka maisalakan. Sakbay nga umayak dito'y, I am saved already. I have the blood of Christ. I know the gospel. So handa kaya ulaw-ulawan dito'y. I believe the gospel, the blood lang ni Jesus, tinakasatisfy ijay law of sin, so lang tinakabayad. That's enough for me. Handa ka lukulukwan. Kayong umay ngay bagayo da kayo ti truth. Because the gospel is the truth. Even Satan, no may the mind, nga question na rana din workout ni Jesus. Agpaisuba nga nasusugat ni Jesus, kat nagasan ka, apay nga nga the pain, italnam Satan. Because by the stripes of Jesus, we are healed. You are defeated. Because under the law of sin and death, binayadan ni Jesus iti curse and sickness and diseases, iti Calvary. That's how to fight. Iti faith. Hallelujah. So nga, adot na ulaw-ulaw, may example ko man nandiyan. Adati ko petition. Di may isang lugar, nag-urnong na di ba pastor, petition na di mayor. Kunada, di petition. Apo mayor, yalaw mo kumapay ti church. Nga, wayaan nyo kuma. Nabaksin man unuhan. Ando kuma nga mandatory, wano ipursar, iti baksin iti church. That's their petition. So nag-ornong na napanday dyan, munisipyo. Pinayaban, day mayor, nagidi opisyalis na, agrama na pa pastor, nagsasabat tayo dyan. But, adaptin makdar nga pastor. Kahanda, siguro nagtutungtong na gito yung pastor. Adaptin makdar nga may sa pastor, kung anak ano, tag-share na nga rod. So nag-share. In the time ni Noah, kung anak ano, jay daong tinakaisalakanan iti tataw. So mayat, papalakpak jay papastor. Kakadwa na. Ngam tata. Ito yan. Tata nga time. Baksin ti daong. Nagpalakpak mo tagiti pulis. The mayor ken.
government official. Naabak, jay papastor, ta pastor malaang, tinangisagmak kadakwada. Because he do not know the message of the gospel nga jay daong ni Jesus. So very dangerous. Tiyagpipreach nga hanang mo ti gospel. Nawata niyo. Nalaka nga ma-deceive. And may sapay. When I was a religious, ada kajay church. Ngam, karis-receive ko kay Jesus at that time. So, agis istadak about the good news. Apay nga ni Jesus, why Jesus was crucified. So, adalak niya because of our sins. Because of curse. So, dagiti tinaawatak. And then, ti may isa nga kadua kajay. Jay padi nga kadua nga pagsaksak kristanak. Agisursuro iti ubing. Ket di agisursuro iso na di ubing. Ano ti ubing nga nagsaludsod. Apay ngay nga nailansa ni Jesus ijay cross. Kunan di ubing. Kunan na jay padi. I'm sorry padi nga talaga diyan. When tapnohaan nga matinag. So kano nga ilansada, tapno maibitin, nga matinag. So tiamon di ubingan, So tiamon na, ilansada tapnohaan nga matinag. Imbagtahan ang ibag, apay masapon ilansada, inggalot na kumaan. Tehaan mat gayam lang nga katinagan. See? So nga permiti, ungut ko dyan nga, because he is higher than me, agtatal na akata, alangan nga ungtam. Hanga day ta, timining na, di pa nakailansan na day cross. Kung ako maidyan nga masyak, awan tik out and nga dagos. So hanga nauray ti timing. So now, tagijay ti dangerous, tihan nga mo ti gospel. So da kayo kadi, we need to pray. Apay nga ilamlambang ni Satan, dajay, nuhan mo biliban the gospel, mabulagda ka. They are unable to see the glorious light of the good news. Bulagan ay surat no saan da nga kaya nga makita that the glorious light na gloryan nga lawag ti Ebanghelyo. Kitaan nyo ada light ti gospel nga ag-shine. Nga madin ni Satan nga ag-shine ti gospel iti church. So, ulit na kayo man, medyo narigatan kayong umay dito eh. Ado ti harang ni Satan kada kayo. Yes. Asus ang alala. Baka da nang harang kada kayo, conforme ibagbagana kada kayo ta. They are unable to see the glorious light of the gospel. They don't understand this message. Handa nga maawatan di message. So anuhan maawatan the good news? You need deliverance. There is a spirit nga mangbablind. Kan ka. Katiaramidam, command your heart, your body, your mind to believe. So nga siya, kung nakita sarilik nuhan na bilbiliwan, believe the gospel. The gospel is the truth. Nga mang set free. Kung nakita sarilik, tala ti time nga kasla, nagrigat nga biliban.
They don't understand this message about the glory of Christ, who is the image or exact likeness of God. Isu ka ditoy mo lang nga masarakan, delight, nag-shine. Ditoy mo lang nga maawatan the image and likeness of God. Isu nga no maawatan the gospel, mapurma ka in the image and likeness of God from glory to glory, day by day. Amen. Amo yun nagijay da duma nga bagbagan da duma preacher. No da problema, you need to pray and fast. Karadag ka, gayunar ka. Kailangan nga worship ka. Kailangan nga ag-tithes ka. Yes, mayat amin nagiyay. Pero apay iratang hang kalata may deliver. Because dapat maamuam the gospel sa kag-fast. Maamuam the gospel sa kag-worship. Maamuam the gospel sa kagbalin nga giver. Pinadapadas ko na ita, nag-fast active 40 days and 40 nights. The Dark Mountain Trail. Yes, ada na itulong na nga basit. Pero after that, ado man natin failures and malay. Tahang ko nakita na ito nga image and likeness of God nga life ko in Christ. Ngayon din nakita ni Jesus as my life sa agayunar, very powerful. Hallelujah. Amen. Isu nga adu nagayabat advice ang tikasjay. So oray ni Jimmy Swaggart, panbinisita ni Kuwaidi, may isang preacher. Kuna ni Jimmy Swaggart. Siyempre, natinag isu na for how many times. At kunang kanon ni Jimmy Swaggart, prayer is not the guarantee for you to become a successful Christian or believer. You need to go back to the cross. You need the message of the cross. So nga Bible nga naghapo kini Jimmy Swaggart nga ito da kanak panay makita kami cross, cross, cross. Dadjay inaan na ijay nga komentary na ijay Bible cross. Ni kana day in workout ni Jesus ijay cross iti importance. Nawatan niyo ba di bagbagak? Once nga mai-establish kayo the gospel, ang kayo nalaka nga masishake. Amen. Ano di, mga kalkalaban ka na tayo. No, talaga mo lang nga makaagas ka, pastor. Kung na yung kaman nga ro di hospital, tagasam aming masaksakit. Abay ni Jesus, kasi di mang believe the gospel, di makareceive. Hanmat nga yung kagbirbirok, di masaksakit nga uray, hangamang bilbilin. Amen? Nga may apo na ganyan nga tao. No talaga nga makaramit kayo di miracle. Kamang ordiyan ti simenteryo ta, pagungaram dyan natay. Wow! Kagyan niya piluso po. Iso ako anda nga tayo sursuron na gito yung gimungan da. Kung nada nga born na ginda kat permida nga kontra ti signs, wonders, and miracles. Awan siguro mararamid iti church na. But, amo tayo nga ti gospel is powerful.
There is healing. There is prosperity. Hallelujah. Foundation of faith. And nothing is impossible. Karagijay tao nga mang believe. That's the word. Amen. So, agsublita yon. Ijay Hebrews. Hallelujah. Dengar kayo lata, no, nyati makakats up yun ata. Adura ito na lawa unay nga topic. So, mabanda yun dyan. Na ito'y Hebrews 4 verse 1, God's promise of entering His rest is still stands. So, ti awis ti Diyos nga may sa rest. Kat adat ti rest forever. Dahil yung rest, numatay kan, nga believer, nga na-save. Amen? Nga madamat to rest for your souls, nga ureda ka dito yung earth, kat makarest ka in His presence. Dito kailangan tayo. Amen? So makita yun dyan. So, we ought to tremble with fear that some of you might feel to experience it. Like the preacher. Makita yun dyan. Nga madanaganak. Ta baka sumagmamano ka na kayo kat ag-fail nga mang-experience it the rest of God. Apay nga haan na makarest? Verse 2, for this good news that God has prepared, anyatin prepare na? Rest. Ngamayan na dyan yung rest? Good news. Gospel. Evangelio. So nga, Evangelio, evangelist, preacher of the good news. So nga, evangel. Amen. Hallelujah. So God, or for this good news that God has prepared this rest, has been announced, past tense, to us just as it was to them. Na i-announce, karkaro data, yan announce ko dito pugis. But, nagdidaduma nagdengeg, but it did them do good. Awan itinted na nga nasayat kadagdi nagdengeg. So nga oray ada kang nagdengeg, nuhan mamawawatan, awan ti maited na nga napintas king ka. So ano may kayo dito, hangad jahid knowledge sing kayo papuno. Your heart. Amen? So makita yun dyan, awan tinted na nga napintas kadakwada because, bakit yung mantli because they didn't share the faith of those who listen to God. In the King James, haanda nga in mix iti faith na and them that heard it. Haanda nga in mix jay faith na jay gospel nga kas kada Abraham, kas kada Paul. Kabi jay Old Covenant yan, ni Isaiah. Because na i-preachan
ti gospel uray jay old books. Bakahan nyo nga mo na i-preach kini Adan ti gospel. Kini Adan, dahito ti gospel kini Adan. Hindi nagbasol dan, nagdait na nga rin ti bulong niya. Ket, in-interview ni Apo Diyos si Suda. In bagabagada ti rason, dadan kineba no, apa yung nakabasol da, di ulog lang tewan pabasulunan. Talas. Suna. Now, ijay ko na ni Apo Diyos, ijay ulag. Agbinusor to, ti kapututam si ka nga ulag. Kenday kapututan ti babae. Kagatem ti mukod na, ngem payata na di ulom. Dadya ti Christian, nakakita ka ti kapututan ti babae? Sino ti agputot? Lalaki. But ijay verse, nga dadya, chapter 3, ti Genesis, agbinusol di kapututan, jay ulag, ken di kapututan di babae. Ada ti kapututan di babae, mas daw kay jay. Dadjay di propesya, prophetic, ngayon baga ni Apo Diyos kada, Adam ken Eva, iti Garden of Eden, pati di ulag amuna di ay, nga umayto, ti kapututan ti babae nga mangpayat ti ulo na. And that is Jesus. Palakpak ni Jesus. So from the time on, sisiputan ni Satan ti anak ti babae. So ano, adarumuhar, numabalin alun-uno na nga dagus. Tamo na kakapututan ti babae, ti mang payat kanya na. Kanya kapututan na. Sinful nature. Are you getting something? That's the good news. It's Genesis. Iso ang kagurguran ni Satanan. Tiyaganak. Iso nga kailangan, you need to pray. Amen. Karkaro din rumwar ni Prophet Isaiah. Nga dando ti berhin nga ganak ti lalaki. Panaganan nyo ti Emmanuel. Kay sunan to, iti umay mangisalakan, iti tataw ti baso na. Iti na, amo ni Satan marandi ay, basta haan gaya nga mabasta anak ti babae, ti babae gayang berhin. That's the reason. Ano dati madisgrasya nga babae? I don't know. Apa yung nga papapananda day message ko. Baka ada ka na kayo dito'y. Ti kailangan nga mapakan ti kastoy. So kita nyo, dagi babalasang nga madisgrasya, kaduan kadakwada, pa-abort na dihay. Just the work of the devil. Madida ito na. Kuna ni Satanas. Tamuin ni Satanas. Karkaro di awan pa ni Jesus. Asyayan ti aramid nan. Pero ti banbantayan na. Di birhin. Sino nga ta? Kuna-kuna na dihay. Ni Mary Gayam. Ti mangi anak. Iti kapututan ti babae, amang payat, iti ulo ni Satan, iso ni Jesus. Hallelujah. Di maawatan yun di Revelation. Ay di Revelation, da babae nga ganak, uurayin di dragon. Di lalaki nga anak nga first. Pero din anak na di lalaki, ay pangato di lalaki nga anak di babae. That is Jesus first. Pero jay remnant, tiyapan nan kamakamaton tata, church, tatayo na yun. But praise God, that the power of the Holy Ghost.
Dagita kailangan maawatan. Minuhan mo nga mo dagiti ay kumkonforme. Yung kay bagbaga. Isu nga, na-fulfill na ta. The plan of God. Naabak ni Satan. Isu nga na jay ti gospel ta ijay old books. Isu nga nakares. Dagiti jay nang believe. Nakares ni Abraham, nakares ni Noah, nakares ni Enoch. Because of this good news. Kat makares tayo mat. Because we believe. We believe. I-mix tayo mat, jay faith tayo, jay gospel, kas jay naramita. Ayan na di pang-i-mix sa jay believing mo, ijay gospel. Han mo nga i-mix si believing mo, ijay wrong. Ada ni Satan dito'y earth, that is a fact. But the truth is, ada ni Jesus ken ka. You are saved. Don't believe in the devil. Believe in the good news. Uray adat the devil, don't believe in him. Believe in the gospel. Diba da sakit nga talaga? That's a fact. But don't believe in the sickness and diseases. Believe the good news you have health in Christ. Diba the poverty dito yung earth? But don't believe in the poverty. Believe in your blessing. Hallelujah. 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 I-mix mo jay faith mo, jay believing mo, jay gospel. Because that's the basis or law of faith. Hallelujah. So ano magmagnaka dita? Ano nga bilbiliban, naging iparparang ni Satan, tibiliban, the light of the good news to shine in your life, in your business, in your family, and your relationship with your family. Hallelujah! Believe in the good news. Receive it. This is rest. If you believe, oray no niya mapaspasamak, dita outside, ada ka nga naka-rest. Hallelujah! Don't believe it's wrong, because wrong believing leads you to wrong way of living. Amen. Amen. Believe, mix your faith in the gospel. Tati saan nga makares, di saan nga mang believe. Amen. Amen. Nagsapata pa yun ni Apo Diyos, nga saan da nga makares, di saan nga mang believe in the gospel. Nga uray da jay, kat na itudan, ini pa nakaparso at ilubong, when before the foundation of the world. Whew. Hallelujah! Ni Jesus nakapromisen before the foundation of the world. Nga pagresan tayo. Yan ko dito pero natikayat kong explain ka na kayo. Ija Genesis, di pa nang create niya po Diyos siya mga creation na number 7 nga aldaw.
nag-rest. Because, han nga nabanog, tahan never nga mabanog ti Dios. Nag-rest because awanan ti Creator na bay. Nagsis, iso na jay panag-create. So nga nag-rest. So awan na aramid ti Saturday. So ti amon ti na dumas Saturday, ti holiday. So, the day Saturday, ti very important kanakwada. So nga handa ngagtrabaho siya. Nararamid na even like the Israelites. Kingganang in mighty good news. In mighty good news ni Jesus. Itinag-rest. It is Saturday. Natay di Friday. 3 p.m. Naitanam. Jay bagina. Nag-rest jay bagina. Jay tanam. It is Saturday. Nagungar. It is Sunday. Easter Sunday. Amoyo ka dito nangyari dyan. Binayada na jay Sabbath day. So natin nag-rest. Tapno ti panagungar na. Ma-create dagiti new creation and Christ through the gospel. So nga dinatay ni Jesus, it is Saturday. Mangki-create ni Apo Diyos. The new creation, it is Sunday. Ni Romuarda. Kaputi panagungar ni Jesus, nakipagungar tayo man. Hallelujah! Isunga datayo tina-create nga new creation this Saturday ni Romuar tayo this Sunday. That's the life of born again. So now, mabalin mo tiagures kene Jesus haanan nga gapu ichay Saturday no dikit di gapu tanatay ket nagungar for you to give you rest and peace. Yay! Amen. Tamadi jay Saturday lang nga pagrisan. Di pa'y Sunday, hingga ti Friday, you are in trouble. Kente kayat ni Apo Diyos nga rest, not only your body, but your soul. So nga din nag-rest di bagina di tanam, his soul went into hell and conquered hell for you. That was happened on that Saturday. Sunday, victory is ours. That's your life now. So rest in Christ. Come unto me, kunani Jesus, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Come on, tumakdar tayo. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Harabahaya. Harabahande. Oh, yes, amen. Start now to believe the good news. Continue to believe. No, believe yon. Hallelujah. Come on, come on, come on. Confess your faith. Confess your faith.
Hallelujah. I believe. Oh, kunani Jesus. Kene Jairus, fear not. Only believe. Only believe the good news. Believe. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. There is rest in the gospel if you believe. There is rest for your soul. Now. Hallelujah. Come on. Hayarabose rabadahaya. Undadabahoyarabase. Indadakiyalabahoyarabasan. Jesus, we believe in you. We believe in your gospel. We believe in your finished work at Calvary. We believe that God raised you from the dead. We believe that you are now at the right hand of the Father, reigning as King of kings and Lord of lords. We believe that you are our high priest. We believe in your blood. We believe in your stripes. We believe that you became poor, that we might become rich. We believe we are now free from sin, law of sin, and law of death, law of curse, law of sickness and diseases. We are now healed. We are now blessed. You are our redemption, our salvation. Oh, Jesus. Jesus, you're our rest. You're our rest. Jesus. Jesus. Urabahayarobase. Undalabahayarobah. Undarabababababashake. Jesus. Oh, hallelujah. Come on, receive your miracle. Receive your miracle. Receive your healing. Receive your blessing. Receive God's power. Receive your rest in Christ now. Allow the Holy Ghost. Allow the Holy Ghost to impart this experience in your soul, in your heart, and in your body. Come on. The Holy Ghost is confirming the gospel of Jesus Christ. Bahaya. Bahaya. Yes. 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 That is yours. That is yours. Receive now. Oh, Rabahaya. Yarabahandi. Shakalabahandi. Hallelujah. Hallelujah. Ibagayo, I am healed. I am blessed. I am rich. Oh, hallelujah. Hallelujah. Again, I am healed. I am blessed. I am rich. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Rabahaya. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Father. Thank you for enlightening us. Thank you for revealing this truth in our hearts. Oh, yes, Father. This is your power. Power to save. Power to bless. Power to give us rest. Oh, yes, amen. Yes, amen. Yes, amen. Saturate your people with this revelation. Saturate us with your power. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost.
Saturate our spirit, soul, and body. Oh, Rabahaya. All power of darkness in the mighty name of Jesus will be broken in the lives of your people. All sickness and diseases will be destroyed in Jesus' name. Be broken in the mighty name of Jesus in the lives of people, the lives of God's people. Harabahaya robose, in the labahaya robose. Oh, hallelujah. In every doctrine of men, doctrine of the devil, commandments of men, we pray nga ma-demolish kadagitoy memory dagitoy nga tao kat may i-insert, may establish it a message, doctrine of the gospel. Yes. Yes, in Jesus' name. Jesus' name. Arabahaya. Arabahaya. Yes, amen. Father, thank you. Thank you for freedom. Thank you for rest in Christ Jesus. Thank you for the manifestation of your word. Hallelujah. In Jesus' name, amen.